Maphorisa na vaxilamulelamhangu va nga ha sungula ntirho wa ku humesa lava nga hansi ka mugodi wa Stilfontein eNorth West. Mamiliyoni ya swibokisana swa gezi leswi nga pfuxetiwangiki swi ta tima mahelo ya vhiki leri. Nene ya ntlangu wa bolo Lucas Masterpieces Moripe u lovile. Va ka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Minhlangano yo hambanahambana yi kombise ku vilela hi ku nonoka ka mfumo hi mayelana no humesa vazamazama ehansi ka mugodi. Magidigidi wa vaceri va mugodi swi nga ri enawini va vikiwa ku va va ri ehansi ka mugodi wa Stilfontein eNorth West. Va ri ku pfuna vazamazama va huma emugodini a swi hatlisa loko swi nga endliwi hi mfumo. Ku vonaka mchini lowu nga xikombiso xa leswaku ntirho wa ku ponisa vazamazama wa sungula, kambe ku nga va ntirho wo teka kumbe wo leha swinene lowu nga ha tekaka kwalomu ka 15 wa masiku. Ndzulamiselo hinkwawo wu helerile, maphorisa va fikile, kambe a swi tiveki leswaku goza leri nga ta landzela hi rihi, kambe emakumu vazamazama va fanele ku humela ehandle. Vaceri va migodi swi nga ri enawini emayini wa Stilfontein eNorth West va ha ala ku humela ehandle. Va ri va chava ku khomiwa hi maphorisa. Maphorisa va sivele vaakatiko ku yisela vazamazama swakudya na mati ehansi ka mugodi. Leswi vange njhekanjhekisano wa leswaku ku va tsona swakudya i ku onha timfanelo ta vona tanihi vanhu. Even when you effect arrest, you must do it in a democratic manner. You must respect the human rights of the criminals at the same time. So there must always be a balancing right. Of course, the role of the police is to arrest those who have committed the crime. That must be done, but it must be done respecting the human dignity of those whom we will want to arrest, because everyone has a right to have his dignity respected and also protected. Remember, we have moved away from an apartheid government. We are in a constitutional democracy where everybody, including those who are suspected to have committed crime, they also have rights which need to be respected and protected. So when you effect arrest, you don't need to engage yourself in a violent manner. You can arrest without violence and ensure that those who are arrested, they go to court so that they can be able to get a fair trial. Kasi xifundzankulu xa Limpopo na xona a xi ponangi eka mintirho ya vazamazama. Xipano lexi nga simekiwa ku lwa na mintirho ya vazamazama va ri va tirhelana na vaceri va migodi va ntokoto. Va ri ntokoto wa vona wu va pfuna ku tiva ku papalata ku khomiwa exifundzhenitsongo xa Mopani. Xipano xi karhi ku lavana vazamazama emayini wa khale wa Mudipa eGravelot ehandle ka le Phalaborwa. Ku kumeke 12 wa timayini leti nga ha tirheki exifundzhenitsongo swa Mopani na Vhembe. Khale ka mugodi wa nsuku wa Mudipa se ko va marhumbu laha vazamazama va tlangelaka kona. Ku na 12 wa migodi eka tindhawu ta Giyani na Malamulele leyi nga hansi ka nxungeto wa vazamazama. Xipano xo hlawuleka xa Operation Vula Mugodi va karhi ku humelela ku lwisana ni vugevenga lebyi eLimpopo. In Giyani is this open field. Actually, they are mining in the villagers' farms. So they are destroying where maybe, let me say, cattle were supposed to graze there. Then there's holes all over. So those cattle are falling on those holes. So that's where we get complaints from the local villagers to say, please assist us. Maphorisa va ri vazamazama va hlomile hi swidlayi swa khombo swinene nakona leswi swi vanga xungeto eka vaaki va tindhawu ta le kusuhi. Va ri vunyingi bya vona va huma eka matiko akelana ya Zimbabwe, Mozambique na Lesotho laha va nga leteriwa tanihi masocha. Ntlawa wa maphorisa ya Afrika-Dzonga va tirhwa hi ku pfuna hi masocha ya laha kaya. We are dealing with skilled people. They are more skilled than us. They are more resourced than us. So we are trying our best to use the resources that we are having. And indeed, we are arresting them. Even though we are not taking a large number of illegal miners, but we are slowly going there. These people, they are skilled. They are using speed, their endurance, and
they are using all these kind of military skills. So that's why we bring it in our military personnel, SNDF, to come and assist us. Vaaki va kombela mfumo ku pfuxelela migodi leyi ku simeka mintirho eka tindhawu ta vona. Se botse nna ke bona gore o etseng mishomo e bulwe meepo e bulwe gore batho ba kgona go kgoja mishomo. Ba re ana bele tswaletse batho that's why ba gitima ba ya goa ba ba totala. Ba bule di mindset ja gale gore khone o gola le rena mo eze batho re kgwetse mmereko o saba le batho ba sokola mo di strating ka gore le a bona gore di strata di tsae di tletse ka batho ba o se bereka le rena re ke rena ba bangwe ba o se bereka ka mogano. Maphorisa va teke switirhisiwa na michini ya vazamazama leyi va swi tirhisaka eka migingiriko ya vona ya ku cela migodi. Vativi va swa migodi va ri xiphiqo xa vazamazama xi vangiwe hikuva mfumo wu tshame hi mavoko hi mayelana no lawula migodi leyi nga ha tirheki. Madzanadzana wa vaceri va migodi swi nga ri enawini va vikiwa ku va va ala ku humela ehandle ka mayini wa khale wa le Stilfontein eNorth West. Vaakatiko va tindhawu ta le mayini va karhi ku kombela mfumo ku va pfumelela ku cela swicelwa hi voxe tanihi ndlela yo tihluvukisa. Hi le tlhelo vativi va ri milawu yo lawula timayini ta khale leti naswona ti nga ha tirheki yi kona kambe mfumo a wu yi landzelerisi. Mfumo wu soriwa hi ku tsandzeka ku herisa vugevenga bya ku ceriwa ka migodi swi nga ri nawini. Vaaki va le Bakersford eLimpopo va kombele mfumo ku herisa swipimelo swa ku ceriwa ka migodi hi vaaki kumbe tikhampani leyi ku vile nhlamulo ya President Cyril Ramaphosa. Omulo mongwe ya ka mine ya gagwe omulo mongwe a tsoga go seng a ile kena mining ya gagwe a epe chrome kapo a epe fwepo le gape mo le platinum. Khale ka xandla xa holobye wa swicelwa u ri mfumo wu karhi ku ta ni milawu leyi nga ta herisa xiphiqo lexi. Currently we are busy, Mr. President, with reviewing MPRDA, of which we believe our communities should form part of that process and raise their views and ideas so that some of the issues or limitations that they identify as they work with the mining communities and the mining companies, we do address them. Nhlangano wa vatirhi Khosato eNorth West na vona va lava leswaku ku cinciwa milawu. One of the things that I think we can look at, Natasha, is to look at artisanal mining, where we can give small-scale cooperatives in the locals where mining has been active to be the ones who take care of these shafts that have been left unrehabilitated and give them a license to mine and do the work there in the mine. Mutivi ori ku ni ku hambana exikarhi ka ku cela migodi swi nga ri nawini ni ku cela migodi swo kala swi nga ri swa ximfumo u tlhele a sola ku tsandzeka ka mfumo ku ta ni xitshunxo. Mining is illegal. It's because of a provision in the Mineral and Petroleum Resources Development Act. It's a statutory offence. So any kind of artisanal mining is currently illegal. We have a policy that has not been translated into the law, into the legislation. So this is where we need action from the Department of Mineral Resources to legalize some kind of artisanal mining. Loko un'wana a sola milawu leyi sivelaka vanhu ku Holobye wa gezi Kgosientsho Ramokgopa u ri va nge engeteli nkarhi wo pfuxeta timitara ta gezi. Holobye u tsundzuxe vaakatiko ku ya pfuxeta timitara ku nga si fika sonto wa lowu taka. U ri lava nga ta honisa ku endla tano va nge swi koti ku xava gezi naswona va ta boheka ku hakela mali yo tala ya timitara tintshwa. Holobye Ramokgopa u vile na nhlengeletano ya vamahungu ePitori. Swina nhungu wa tin'hweti tiko ri sungule pfhumba ro cinca timitara ta gezi. Holobye wa gezi Kgosientsho Ramokgopa u ri timitara leti ti simekiwe hi lembe ra 1993 naswona nkarhi wa tona wu fika emakumu rona lembe leri ra 2024. Swibokisani swa gezi swi ta ala ku teka tinambara loko ku ri a wu tsarisanga xibokisani xa wena naswona nkarhi lowu nga vekiwa wu nge ngeteriwi. It's ending on the 24th of November 2024. We can't extend it. It's a technical issue. There's very little we can do. But of course, Eskom can't be blamed for the extensive amount of work that the team has done.
and we are intensifying that, and the team has been intensifying it. But we thought we must lift it at this level so that there's an appreciation. I do anticipate that come the 25th, there will be people lining up, protesting, expressing grievance. We are saying that we still have another 4 days to do this exercise. Kufika sweswi Eskom va kote ku tsarisa ntsevu khomankaye wa milioni wa swibokisana ku tisa leswaku vaxavi va vona va kota ku xava gezi. Ka hari ni 2.1 wa milioni ya mindyangu leyi nga se titsarisaka. Leswi ku nga sala 4 wa masiku Eskom va ka hari ku tirha hi matimba ku hlohlotela vaaki ku titsarisa. It is our experience that we always wait for the last minute to go and stand in the queue. There is no need to stand in the queue. People just need to go and buy electricity, and if they're struggling to load either their what is referred to the key change token, which is the first 20-digit set, when they struggle to either input that onto the meter or their token, they then just need to get in touch with us, and for that they can go through our contact center. So again, there is no need to go and stand in the queue. Holobye uri wa ehleketa ku ri lava nga se tsarisaka ku nga va ku ri lava nga tinghenisela gezi swi nga ri enawini, uri timasipala ta tikeriwa ku hlengeleta mali ya gezi leswi endlaka ku ri ti sala ti ri kolota Eskom. Really want to urge them to also present themselves. They only have 4 days to do that. There's a huge number of people who are undermining, if you like, the revenue of Eskom. And of course, if Eskom is experiencing this, I think there will be a similar, if not worse, experience on the municipal side. Holobye u tlhela a kombela vaakatiko ku rhumela mavonelo ya vona eka NESA mayelana na mhaka yo tlakusiwa ka nxavo wa gezi. Ku na ku tshukisela mahlo exikarhi ka tihosi na timasipala eMpumalanga hi mhaka yo xavisiwa ka misava etindhawini ta le matikoxikaya. Timasipala ti hehla tihosi hi ku xavisela no tsemela vaaki switandi etindhawini leti nga fanelangiki. Ku vikiwa leswaku vaaki van'wana va le ka masipala wa Nkomazi eMpumalanga va ake tindlu laha ku nga na phayiphi yikulu yo fambisa gasi yo huma eMozambique. Ndhawu leyi ya Impala hi yin'wana ya tindhawu leti nga tumbuluxiwa eka malembe mambirhi lama nga hundza, naswona ndhawu leyi yi kula siku na siku. Tindlu to hlaya eka ndhawu leyi ti akiwile ehenhla ka phayiphi ya gasi. Hi ku ya hi swiviko kusuka eka masipala, vaaki va bakanyela etlhelo swikoweto leswi nga kona loko va sungula ku xava switandi endhawini liya. Phayiphi yi lehe ku ringana 165 wa tikhilomitara kusuka eMozambique ku fika laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Masipala wa xifundzantsongo xa Enhlazeni wu kondletele leswaku ku kumiwa swintshunxo hi ku copeta ka tihlo. There is an emerging area whereby you could see there are people that are selling stands there, and that at its own it will cause serious problem. And also that area, it's a traditional area. So when you come in as government, you need to have that corporate governance whereby we sit down with our traditional leaders, we explain to them, we explain to them in terms of their planning. That is, the people that are going to be staying in that place, it's really going to give us a serious problem. Kampani ya Sasol yi ringetile ku tihlanganisa na vaaki ku va lemukisa hi nghozi ya ku aka ehenhle hambi ku ri etlhelo ka phayiphi ya gasi, kambe a swi twalanga mihandzu. We were a bit worried about the position that we have built our houses, because at first when we bought those stands, they didn't make us aware that it's that much dangerous. I thought maybe it was dangerous when you build on top of the pipe. We didn't know that even if you are a little bit closer, it's dangerous. I was aware of it, but then I never thought it was that much dangerous, since I'm saying that I thought maybe I'm 200 kilometers away from it. So I thought I won't be affected until I realized that a truck that exploded the gas. That's why I realized that as well I'll be affected. Masipala wa Nkomazi kun'we na vukosi vele ku tsandzekeni kuma swintshunxo ka mhaka leyi. We've engaged them. We've engaged even the traditional leaders regarding this challenge. But we are still going forward. We are continuing to engage them about the dangers, because should anything happen, the municipality will be badly affected. We cannot fold our arms as government when our people are exposed to such danger. Loko swa hari tano, mutshamaxitulu wa Mpumalanga House of Traditional Leaders and Khoisan, Hosi Lamek Mukwena, u vule leswaku va fanele ku sungula ku lavisisa mhaka leyi hi ku copeta ka tihlo.
contractor va hlamale ngopfu ku twa leswaku va koho vanhu lava va akaka tindlu ta voho ehenhla ka pipe leyi nga ni gas kasi leswi hi twa va ri ku aka ka tindlu leti swi pfumeleriwe hi vandla vezitha va laya Nkomazi kwala Mpumalanga leswi swi tivaka hi leswaku hina hi vandla vezitha a va tsemi eswitandi swi tsemiwa hi tindhuna ni makhansela le vuhosini kambe loko leswi onge i ntiyiso a ku ve koho ku lavisisa hi ku hatlisa ku fanele ku kumeka swintshuxo swa xihatla ku papalata nghozi eka ndhawu liya. Nhlamulo Mabaso, Monge, SABC, eImpala kusuhi ne le Malelani. Hi se mahlweni mahungu SABC. Xiyenge xa vulavisisi byo hlawuleka SIU va kume xileriso kusuka eka huvo yo hlawuleka xo pfalela nhundzu ya khampani ya Enviromobi, khampani ya khale ka xirho xa Palamende xa ANC tlhelo xirho xa NEC xa Vandla Pule Mave. Pule u hehliwe hi vukungundwani hi mayelana na mintirho ya khampani liya. SIU yi lava ku teka yindlu ya Mave ya Manyunyu leyi nga Eastern City eJoni na movha wa Manyunyu. Enkarhini wa sweswi Mave u yirisiwe ku xavisa kumbe ku herisa yindlu liya na movha. U yirisiwe no cinca mavito eka nhundzu yo karhi ya yena ni ku fikela SIU va heta ntirho wa vona mayelana na yena. SIU yi hehla leswaku thendara leyi nga kumiwa hi khampani ya Mave ya Enviromobi kusuka eka mfumo wa Gauteng a yi nga ri enawini. Va lava leswaku khampani ya Mave yi vuyisa 27 million wa tirandi leyi nga hakeriwa yona ya thendara liya. Thendara a ku ri ya swigolonyana swo rhwala malakatsa ya Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Vaaki ya mfumo wa Gauteng hi 2017. Vandla ra MK ri vile na nhlengeletano ya mahungu tanihiloko vandla ri khoma lembe ri simekiwile. Vandla ri longoloxe mapfhumba na migingiriko leyi nga ta va na yona n'hweti leyi taka ya N'wendzamhala. Matsalanankulu wa MK Floyd Chivambu u ri migingiriko leyi ya tiko hinkwayo i xiphemu xo tlangela lembe vandla ri simekiwile. The main rally of Umkhonto we Sizwe's first anniversary program will be here in Moses Mabhida Stadium and will be addressed by our Commander General, President Jacob Zuma. So we chose the region of eThekwini because numerically it contributed the largest number of votes to the votes that overall Umkhonto we Sizwe received in the 2024 general elections. More than 600,000 people here in the city of eThekwini voted for Umkhonto we Sizwe, and the second party after Umkhonto we Sizwe received less than 200,000 votes. So we invite the people of KwaZulu-Natal, the people of South Africa, all ground forces, members of Umkhonto we Sizwe to come in their numbers to celebrate and mark the first anniversary of Umkhonto we Sizwe, which will take place on Sunday, the 15th of December, 2024. We should indicate that as part of that program, we're going to invite guests, religious leaders, traditional leaders, and other dignitaries who are going to join us for that particular program. Randi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara ra 18 rand 12 cents, pondo i 22 rand 93 cents, euro i 19 rand 10 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,644 hi awunsi, platinum $967 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $73.65 hi mphongolo. Wun'wana wa vatlangi va bolo va ndhuma laha kaya Lucas Masterpieces Moripe u lovile a ri ekaya ka yena a Trashville evupela dyambu bya Pitori a ri na 71 wa malembe. Moripe a vabya naswona a tirhisa wheelchair. Mutlangi wa le xikarhi loyi a ri na ntokoto, Moripe u sungule bolo ya professional eka xipano xa Pretoria Cali's hi 1971. U ve mutlangi wa lembe wa National Professional Soccer League hi 1973. Moripe u yimele xipano xa NPSL 11,
lexi a xi tlanga na xipano xa vatlangi va ndhuma va le British hi xipano xa British All Stars 11 hi 1973. U tlangile na Caroline Hill Football Club eHong Kong. Hi 1981 u joyine xipano xa Orlando Pirates, kambe hikwalaho ko vaviseka swi vuye swi tsema ndzima yakwe na ti-Buccaneers. Hi 2010 rivala ra mitlangu ra Super Stadium ri thyiwe vito ra Moripe, naswona a tshama a ya vona mitlangu ya Sundowns loko yi tlangela kona. Mudzaberi na vatlangi va Mamelodi Sundowns va nyike marito yo chavelela no xixima. Send our deepest, most heartfelt condolences to his family. You know, we wish that he rests in peace. You know, and losing such an icon that has been there in our games, you know, it's not nice. It's a very sad feeling. Unfortunately, we got to meet him. I mean, he's been to a couple of our games, and he was such a gentleman. So, condolences to his family. Rivala ra mitlangu ra Lucas Moripe hi rin'wana ra makaya ya Sundowns. I mahungu lawa hi mkhomele wona eka siku ra namuntlha, kasi man'wana ya ta va kona enkarhini lowu taka. Tsietsi Baloyi u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile endzhaku xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ya eWestern Cape, kasi ku ya na KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzhankulu xa Free State hi nga languta timpfula leti nga ta va kona eka madyambu ya namuntlha. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta hisa emahlweni eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, 60 chances wa timpfula ku le xifundzeninkulu xa le Eastern Cape. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga nyikiwa swona kusuka eka vavumba maxelo, u nga languta mpfula ya tilo ngopfungopfu xifundzeninkulu xa Eastern Cape na le KwaZulu-Natal na kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape. Kasi swilemukiso yisa mahlweni le ka siku ra mundzuku u nga languta ritswa exifundzeninkulu xa Limpopo hikokwalaho ka mimoya leyi nga kona, kasi eKwaZulu-Natal kona nakona u nga languta mpfula ya tilo eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta maxelo ya swifundzhankulu kona hi rhanga xifundzhankulu xa Gauteng, u nga langutela maxelo mo hisa eka xifundzhankulu xa Gauteng loko languta ndhawu to fana na le Pitori ku ta va karhi ku nghenelela mpfula, kasi Joni yona yi ta ve ri ka 30 eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzhankulu xa Limpopo loko languta ndhawu to fana na le Giyani ku nga languta maxelo mo hisa nga ta va karhi ku lomuka ma 30 degrees, Musina na ka ta va karhi ku swinene, Thohoyandou yi ta ve ri ka 33. Kasi loko languta xifundzhankulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Mbombela ku ta va karhi ku hisa, Maxixini ku ta va ku hisa, Middelburg yi ta ve ri ka 28. Hi languta xifundzhankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo hisa swinene loko ndhawu to fana Ulundu ku ta va karhi ku hisa, Ladysmith ku ta va karhi hisa, kasi loko nta Pietermaritzburg yi ta ve ri kwalomu ka 32. Kasi loko languta xifundzhankulu xa le East kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Mthatha ku ta va karhi hisa, Komani ku ta va karhi ku hisa, kambe ku ta va karhi ku nghenelela timpfula eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzhankulu. U languta Western Cape nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko languta Bedford West ku ta va karhi ku hisa, kasi loko languta George yona ta va karhi horile hi 22. U languta xifundzhankulu xa le Northern Cape kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa ku ta va karhi ku nghenelela mpfula laha na lani, Kimberley yi ta ve ri kwalomu ka 31. Languta xifundzhankulu xa le Free State kona nakona u nga langutela maxelo mo kufumela loko ta Sasolburg ku ta va karhi ku hisa swinene, loko languta Frankfurt yona ta va karhi ku hisa, kambe ku ta va karhi ku nghenelela mpfula eka tindhawu to hambanahambana. Hi languta xifundzhankulu xa le North West kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle, kambe nakona ku ta va ku ri na timpfula loko lata Potchefstroom nakona ku ta va ku ri na mpfula, kasi loko ta Rustenburg nakona ku ta va karhi ku hisa 34, Mahikeng yi ta va ri ka 33, Tosca yi ta va ri ka 35, loko languta Vryburg nakona ku ta va karhi ku hisa 33 wa degrees. Laha ku ri maxelo ya mikhomelo wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.